A sada, poštovani gledatelji, vrhunac ove večeri, veliki finale. Da li sme spremni? U 10. godini večeri iz UFK Novi Zagreb, visok 181 i težak 76 kilograma, dolazi Sebastian Emini. Prelog još jednom poludi. Stiže nam osvajač FNC Futuresa. 175 visok, težak 70 kilograma, 25 godina, član Maximusa Prelog, on je večeri ujedno i generalni sponzor ove priredbe Međimurje Metali.
jeste pobjednik Sebastian Emini. A jednim velikim pljeskom pozdravimo i nagradimo i Jasmina Ilijaša. Poštovani dame i gospodo, ovom borbom završen je Prelog Open 2014. Hvala što ste svojim dolaskom uveličali ovaj cjelodnevni borilački spektakl koji je u večernjem programu ponudio ovako spektakularnu završnicu. Hvala Maximusu Prelog na uistinu odličnoj organizaciji, gradu Prelogu na izdašnoj pomoći, kao i svim sponzorima koji su omogućili održavanje večerašnjeg programa, posebice generalnom sponzoru, tvrtki Međimurje, Mentali. Svi ste naravno pozvani na službeni after party u diskoteku Maraton iz Donjeg Kraljevca. Još jednom hvala.